gagayam na imbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay masagutan kayo itag sa saron naman na drama. A part 36 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biana! Manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang ita. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko, dirma ng biyanang. Ada ka kayso na nga anak mi, iti asawa kat na nga to terapaap ko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Ure nang ina ti mabayadan iti dayta ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso nalaang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay ko nam, Leonor. Di ka nag-eskwela ko nam. Marigatan nak tatang. Agtrabaho aklaangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na saan ka makaadal. Kasano tayo laangan nga no di ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga ag-eskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Di ka man, nagitay kakanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ora nagiti anak, nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. When tasadot damat ngagtrabaho, iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws, ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka, ag-enroll ka ninton o may asirek. awan mo lang ti amo ka kurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no paginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabaalan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kat aramiden ta ti amin na kabaalan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makamaw bakay. Ay, alanganon nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinariga ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di ko dan. Doon ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to anay bagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan.
Basta siya, ti masuraut. No anya ti desisyon ka, isaw, ti matungpal. Leonor, maudain asalunsun ko na ito'y ken ka. Ketikayat ka, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ang eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ang eskwela ka, Marigatan akmat, tatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ang eskwela ka, wano saan? Kat, wanan angarod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raon. No kasapulan ni agkopya ka, aramidem. Kopya na iti ka, adalam no, examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak? Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kina-nurse matalaan ni Leonor kabagays. Wain kabagays. Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumot ti bumaknang. Kayat na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ag may nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabali na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidan mi mat amin ang kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagays. Wen talaga kasta. Naimbag tula no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanidibangkag mo para iskaw. Ay, wain pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti ado anatag. Ay, naggagat ka na unay paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinanars paray. May santon anars jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor. Di mo't nagdubli-dublay. Di agis eskwela jay anak mo. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko maanaglanglangan, saan ko maanagdubli Kasla kami na dala kay baga, medyo nakapoy sa kanoy sa pagadalan na. Nasaan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na itadamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalaing tupay. Managbabayin laeng. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat kurso na. Kinamaestra paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak lang tungaro jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak kaw. Ag nurse taw ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na jay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yun tuman ni tatang nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti bagbagana. Ay, wan nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalanggwad na. Ure ko mano saan nakamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Diyak mo. Mabutengak lang amin ka ni tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabailam mo't gayam.
Agabang akiti pag naada kiti sentro, tatang. Tapno saan nakamarigata na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaanam tag-eskwela ha. Anay, di na kumapaayan anak ka. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ka. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kanakwada amay sakan nun anars. kababa hindi kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may. Tay bagbagadaan nakulnut ka no ti utek mau. Ang panagnagam kanakwada asaan na po nunay ta, Leonor. Ipakitam analain ka. Amakalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min na nakulnut ti ulaw. Miso akas ta. Kabailam day ta anak ka. Okay. Kaano nga raw ngagsapol kay ti boarding house mo ijay ilay. Nakabiro ka kun bayadak langan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni Timulak anatay. Ay, sus! Pasano na ito yan? Nagpigsa ti Tudo kan angin. Pasano nga tanda giday mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta. Nakita na giday mulak. Nagpigsa ti Tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan! Agad nada ka. Basta nakita na giday mulak, tanay. Diyak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadahil na giday mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, taniti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pailaang jay anak ta nga agiskwela. Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyo mo't timulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas nilyo na or iti panagadal na. No ag-nurse to iji abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo ita si Mister anak ka. Ni, nangalaan iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo, tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners iti abroad, ag-triplin tao ti dagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. At dapay inakgatangan. Ketnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon ni Tinam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Wunman, LV. Tuladon ka. Kaya't ko ti kasitar aramidam. Nalinyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyagayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rud ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltalupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natong tilako ta. Panyamutan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Adan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan
Kat pangalaan tangarod ngay. Mangilakot naman na ni Tidagata. Oray mauday na panaglakot Anya, manan. Nagbasit lang aruden adaga, ilakom pailaang. Sa nabalay ta, masukatan taw. Kung saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo? Di mo kayat abumak ng tao? Saan akas ta? Ngam kumusta tuma nga ron ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mon samot kumustaan dagiti grado na. Ay, nakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay? Saan na masapol at check apak ti grado na? Nay, nailako yon samot kantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang arudan adaga. Inlako na pailaang. Ay, sa bagay, talaga nga nagastos dagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay nga minakasya kurso tinala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso nakaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akinaners ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas lakit di ti panagadal na. Ay, sapay la ko mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Roden LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintay in-intad ni tatang kapag tuition ko kuma. Ha? Nukasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen LV, mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Amangan no niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mang namnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da, ngam awan matgayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit di tinurnong ko ngayon inted da kwarta kanyak. Makamuditan LV. No kasta, saan ka nga agis eskwela, anak ko? Saanan nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre lati na ilagpas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala bagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Ken nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta ken ka anak ko. Ay na, umadanan ti pa nagturpos jay anak ta. Bakit? Ang graduaran itatawain. Ay, Apay, saan ka naragsak nga agturposan iti mabiit ti anak mo? ay, di mo namnamaan day tais ko. Anya ti magbagamay tabakbakitan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya, di na panrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas jay anak ta, takaasimod. Anya, Di na ka numapilit ti bagina. Tatalaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan.
Maawatam ko madya anak ta. Anya, tiyawanan ba'y na babaeng mangilawlawan? Lukas na, sinayang na lang ti kwarta na itid kan ko na. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to ka no ti anak ta. Tao may agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang! Lukatan niyo kumaday toy! Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na! Kahit di ka nagpagpagita pa dito! Maghilawlawan ka! Dinadal mo, di pa nagtalik ko ka! Isa pumanaw ka! Tatang! Anray ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka no ngamin ama opera ka, isko. Ngam di mo mo't kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartata ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrobot kan taagbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sentral, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakdad da itoy. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko nagisiin intad yung kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kiji palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yun ti pwesto anagatang ko. Kat adapay abangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramidak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin lako yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanandak ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri an anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pagaraw. Tiamaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kiti atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma anak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Maawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Oh, agyaman anak ka. Naospitalak nga rod kat na operaak kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramit ko iti kalabas ti panang pilpilit ko iti sana matakabalan makonsensyaak. Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas iti biyag na kati taison ti mangtultulong kada kami iti asawak bayat ti panagkapsot mi. Alakastan pigayem mo isko. Gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script kan iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kastimanti ko na ni Kabsat Glenda. Dirman ng biyanang, adaw galiti inak, anaapal. No adapalan na tao, guraan na, kat padaksan na. Narigat ang mapagura tinak, tanarigat ang mamakawan.
Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko day tabaket lusing. Tinasasawang manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Kun ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot na taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin ano kan anapan ka ni Kapitan. Di ka lang babaen. Ni Kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman ka kidia, tawan madi arikrik na akas kadagiti makipilpila di nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kwa na. Nanang, agin na kayon. Ituloy yung bigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Si damat no agsubli damanan inton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko matdaytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di tibalay. Kano lumabas dita sango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki ding agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumang patglenda. Anday ta ka manin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kaslapay lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa no anya ter aramidem di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbeng la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Yak pa'y kayat amakinobyo tanak ta. Dinto pa'y nakasubad ka na tanang paadal kan kwa na. Oray matikas ka pa nagpampanunot mon pureng. Malaglinda anak ka. Inka manganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y nga iayaban. Di nakmat ikaskaso. Mga no nasakit tinakam na kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbiyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare baraok. Nay mga orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang iti basita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman nakabaraok. Umulag ka pa'y Saanan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw da sakti naranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akasla kagurgura na kami ni nanapureng. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na jay abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispinsa kada kayo nga agina. Lare barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masidala kay. Ay, saus. Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya,
Oh, dahita sumanti ka na. Kaya ito yung nakaluban dito yung amakan. Tanay, mabisina ko na yan. Ay, nabanlugak arimwar. Nagimas mat dahi ito asumanan. Sige, mangan ka lang bakan. Ibusam dahita, taamangan no mabanglas. Maya titimpla na. Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Nangalam di tayo. Adda nagisursur ang naglakaw. Saan ala ko dahita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga italang nga'y bagam nga'y. Kahit apay aya. Man, ano ko ma? Linuto ka na ni Luseng dahita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ang tal na ka man mat po rin. Simakit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan mat? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga at agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatam tinaramid mo kanya. Ni, ninana po rin tayo nanang. Nga pa yan, hanyat mapaspasamak kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan nak, Luseng. Ha? Mabit lang nanang. Kasaritak ni nana po rin. Tanangan nyo ti panagsasaoyo nana. Tapamadakas ti kastani bagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang gintad mi kada kayo nana. Amang ano da sa balya kinan nyo. Ti konamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak nana? Manggagamod! Da kayo anak kapila dito'y nga umay ang paagas kini bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka nitan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodin ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barawk. Siya kung tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nana po rin kada kami tata. Jak amo na niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana tata. Di kalaag bain iti kastangar aramidam. Kitaam kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di Luseng. Agpay suma nga minamang gagamod. Sana tila ipagpabasol mao. Dahil siguro kinan mo ang nabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kang sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idaraw iti kasta nga aramidam. Idarumdak. Sa anak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilangam Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talangam. Pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na nanang? Madanagan iti kasta alangam. Okay, aklaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa ilaang nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iye bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kasla darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga ta, no padasan ta nga ipakita ka ni Luseng. Saanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. No di na kaya't agpa-check up, di ni Luseng langan, ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamo dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam.
Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan tanak mo. Apay anak ka. Asinaw ti ama ti sikugmaw. Pagkawananda ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanyak tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta, agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad, gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakit. Anya nga raw, anaditan. Aklunan tan ati gasat ta anak mau. Sinalbagkit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timuten anak tatito pikuda. Gagangay na takapudpudutan pa ila ti pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakain. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makamumuten ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga ron. Kasi may nangrunakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anom atulungan ti garanggandyang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay tatang. Anday di balay. Di na kayat ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti porwana. Noon niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo ko may. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo ko ma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abos-bosin niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkarya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Nagkat nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumatlaang kada kayo. Anya beten anak gringgor. Di pa yun makainanaan na saya ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Diyak nga mi nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kanto mga min, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray ko ma, nubaro tinagpasikugam. Tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayo nanang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita anak ka. Di kan magsinubyan kan kuwana dan asawa na. Uwan, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apayakas lang na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na.
Inya dayunan ka data. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Masol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pa'y maturog di tao. Ah, papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pa'y nga umyan. Anya? Panawan nak ditoy. Una, baka mo kamot iti biyag mo dito yan ah. Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay datata makardo. Wan nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw daglindan apaman anak kapasngay. Di magtatakar daw. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay-may sa ni Puring dita. Wan nanang. Jak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo ah. Tamang ano pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tano mapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanagsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyaman nak iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amo kasaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang dayjay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgurakan niya. Idi dayta. Saan itan kakalusing? Ay, aya. Mayat nga rod ano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaiso launay dayta, kaka. Cardo lakay, alamat na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa. Pasensya kan puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no anda kijay. Isa dituyak pa lang kalapaw ngagnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang daglenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. amangan mo't no da nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Patang! Ha? Nagagkilenda anak ko. Anak. Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayahon. Ay, Glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramid ngagmaymay sa dito'y. Kasla ak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko maanak ko. Siyak ti rason no apay apim manaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan.
Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok la ti anak ko, tadyak kaya ta may raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko, Mia. Pangaasim ko, ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yo. Nagsubli kami nga ro iti balay mikat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo na nakihasawa at pamaysak-langan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat itaan nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa balyamang tulong kadakwada no saan na siyak nga anak da. Alakastan, tigayim mo, Glenda. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan da itapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanang musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang biyanang Gastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dirman ng biyanang, ada asawak kan duwang anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho kan ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon kanda dumapay. Tunggalag sweldo ak dita ti pagdiretswan ti kwarta. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Edwin. Wayne, ngam awan maited ka. Tagi mata nga kiti bado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada at dadakkel sa ti sweldo dagiti asawa da. Wan nga ron, pasing nga da iti abroad dagiti asawa dagiti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kaya't masawan pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kas labugan na mo diti balayan. Ay na, di na kalangamin maawatan bakit. Para matlay ti panagasensuta ti pampanunutot. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo ta. Nagrigat ti trabaho iti abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man nariga at nga mapayabaunan nak nga agabroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga roda yun, gatang ko iti bado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin ka ti madikan ka. Mahilig kay ti branded kan nangina kagawangan. Kunang malanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos na talaga ti kwarta ka. Ni, agasan man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Kanto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abaro? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day suot ka. naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runak kat adan anak ta. Siyak tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika. Tawan, amom ka na kiti branded na gamgamit. Ay, pakitakman na kiti naglalastong akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray sana de abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na kiti daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, diyak mo kan kay Dwayne. Imbes sa dagitanak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na kiti katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta iti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw ah. Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota.
branded mo't dayta. Ay, daytoy? Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang iti nangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya. Ni, natapukan mo't tanto sapatos ko. Natapukanan. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ayun. Ginatang ko man Mall. Sana nakasail ngam ginatang kulat na na. Aya, nangina aday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Anay, nakulang mo't gayam to gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, pating sapay tabadom. Kagat-gatang mo. Awan, lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakkel day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Una, anay, pati mo't gayam to pantalon ko. Natapukan to gayadan na. Ay, natapukan, Yaskay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Una, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasang manday ta. Pasig anag na ti gamit mo Edwin. Ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mo, nagpauli tayo, lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan. Kahit nagitubing nga nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Ni, apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayo ng tilot-lot tuwang bakit. Ay kat kapilitan tapno manay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabaho di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutag to iti pag sideline ak bakit. Umdas ko mamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta. No ammom tagimpad. Nagngingina ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggalag sweldo ka, idiritso nga igatang itagka kang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na irwang bakit. Kan may mayatom ti kasta ngam tagbisbisyo ak. Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaal. Nala, manganta nga rodon. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumra ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatangan antay. Kan igatangak ko may ti kawas na iti anak ko, tanay. Awan pa'y baro abaro damay. Pasing adaan na ito susaranda. Mano ti utangam. Ure, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ure, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Ang aguray ka. Anya jay ko na, paggatang mo iti kawas na iti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day tabado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anta kami masunga na paska di opisina may. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya may. Kat nay,
Awan na pinta sa baro dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya itibado day tapas kan. Saan matket di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapul aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalakan ti badop kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nang hinaabadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta itinangin na akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Dagiti man ni. Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Akit man ano ko ma. Inggatangan ka matitibadom tapno di kan to agla nga kasla nakakaase. Dagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat katang mo kadagita. Binulod ko pala ni Auntie Angela. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya kamatan Edwin. Yutangan pa yan tigatang mo itinagngingay na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida reta. Ala, ipadas mo, tano basit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000 tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tenlak aman ka pa ngayon gatangan. Alan, isuot mo din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay laang. Adamot trabahom diti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabaho iti asawam. Ay, madanaganak ngamin tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yung kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang itagkakangin na abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw tag praktikal. Suruan na tag praktikal ata na adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod tatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak manlangan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ta anak mi. Nakaslawang mo't pakibyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag kong agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No syakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayong agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mat nga rod mabatbati asweldo may. Tanay, nagngingina mat ti magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong . Uray ka sano pa nagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, lota. Sa baybayak no talaga kayat na ti agabrod. Palubusak apay kat ta saanan nga. Naimbang nga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mat serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikal ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagitang suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Kita anak man. Nagdungrit ti bado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok nga na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo.
Ngininahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw aka barbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ngininahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakastati susuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di kumaati ang putang. Tapasig ang ngininahan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko nung katapusan. Agbayad na katagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapagabunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo lang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Ah? Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo ito ni utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakas tamo ta kanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ante. Manumad la ta 5,000 ngayon pautang yung kanyak. Dakdakkel tay daduma, tada pa'y 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba, nagday ta 5,000 kanya kun, Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro, ante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day ta karga ti syurakyo. Ha? Oo, ante. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online tinagduma, ante. Naggapumot iti abroad tinagduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyan anak kao. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na mo tayo tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka na kao. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. Adra kang aminay na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag asawa kami kabayadak mo dagiti utang na. Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasi dahil kan ka anak kao. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Pagyaman at sinong bata mong tawag ko, may rapakit. Kwa, namagat la kumano nagsweldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kanipaya agpaw-it, bakit? Ay, pasensya ka na Edwin, ngam nagpawitak man. Sana si kati pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta jebalayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawam ngam sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padahasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga jebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbagi jay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir kami nang itagsing-singir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarutam! Ha? No utang mo bayadam. Tinak maniramraman. Para kadagiti anak ta no apya nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyanak ka di Amayra. Kaslas anak mo't nga asawa iti kasta panagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo tuladan na ka. Agabroad ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige.
Tadyak kaya tagsaw iti pakabasulak. Bye! No kasta, agresign kan, Edwin? Wan, Lota. Takurang ti sweldo dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak matulungan di asawa ka mang bayad ka lagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga rudan nga no agresign kan. Agap aplayak para abroad. Marang mapagasatak ng trabaho iti balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan may tad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka? Problema mo dayta na? Idi nagapruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha? Ultimo pagplete kitibas awanin tad mo. Isong agbayin ka kumamot ha? Ay, No talaga kaya't mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan nak taday jay. Di nak obligaan, tadi kay nobliga iti siyak ti nag-abroad. Nabay na anak kadagiti magbaga ti asawak, iso nga karigatak ti nagdiskitar iti pinag-abroad ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak kat nagkariak nga paman ang makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot na nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak kat kaas iti apo, nabayadak amin ang nakautangak. Mababain na kiti asawak tunggal malagip ko tinapalabas, iso nga pakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan tagatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot. Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakes na no, gumatang ka kanagiti branded, wano agkakangina akagawaam. Nulakit di adaom da sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom, ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, ititonggal maysa. Manang Biyana! Kastiman nga rod di ko na ni Kabsat Densyo. Dir manang biyanang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idi kuan nang asawa akmanan iti may kadwa gundaway. Ngam daksang gasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ala, apay nga Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak kadagos tita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kama tilamlamayan men? Ay na. Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod na nang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na-trigger ti sakin na. Ay, saan mo tananang? Manipod nagden na kami iti anak yo. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikaso ken ko ana nang runa iti masakitan. Kahit kasano nga tapukok kada kayaw. Alaag atay jay matbalay ti kanayon ngayan na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutam kidi ti mga alay ti yaya na. Ayaw rin sa anon.
Sayang ti sweldom. Itad mula kanya ko na ti sweldom. Tanay bagla nga igatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayo ito dahil tayo maitabonan ni Rosemary, nanang. Ay, kano ka na, ti tabon ni ipagmaw, may lanak ka. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Tinsyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nga asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mo't iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Uwan Dandanid di na pa'y ipakitan na gaya po ko may. Kat apokok mo't na gaya. Ta anak ko ti Amada. Bukbuko ng damutan na gaya putot ni Densyo. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Lelpina. Agyaman na, gudaw. Ay, nagrigat nga aklonan nga mawan maramidak. Uwan talaga kasta. Mawatak tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imo na nga asawa ni Densyo. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyo. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlama asikasaw, tada ka nga rod trabaho na. Uwan nga raw, makumikom ni Densyo. So nga inalak mo't idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot dagita pokot ha. Awan inadan. Uwan nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga asawa ni Densyo, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Uwan nga raw No mga asawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod Isu nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balayo. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Uwan mo't nga may Densyo. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit at ni nanang ang mga sikaso manang. Kan adda dagijay aanti na iti balay da. Ngawan ko matrabaho kakat siyak ti mga awir kadagijay anak ko. Hangam jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo niti balay. Ta dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Ada nga gidayat na da kijay balay. Taawan kan kadwa kijay. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Ada ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay manak balasang kao. Tensyo, adda ni tatago to. Uwan manang, kumayoy. Naimbag nga oras yung tatang. Hasta mag, din siya barok. Ay ko naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Dakelan nga magday-diaper pa lang. Kan kunak gaya mamapan kung to ipapasta jing ipon na ta. Dangado ti tadael na. Kan papokisak to kuma. Mabidla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siya. Nainayon ng basay ta. Nagtuman mo ti pasyar di anak mau. Maboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar. Kan gumatang mo na ti gamit na kasjay. Ala, mabitla nga ro tatang.
Naimbag nga oras mo din show. Nagsweldo kan? Ha? Wan na lang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit? Kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Nakaransa ka dagi jay kaya ayam na. No daramida mo ura inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar na nang. Tamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangtad kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabit lang na nang. Awan paila, jay kapsat maumayla. Awan pa'y matatang. Amangan no nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang anak na Sa bagay matit niya, ang maniyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay naging dua akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas na taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay matit niya, ang emnosyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagagidwa ang anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no sakit kayo. Kanay, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isong awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaad kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan no biyag, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Ada ka naman ng nobya ni Densyaw kat ikasarnan iti mabait. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na mutin tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manay. Ay na, saan ko mamut Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang tititid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo ano kasta ti kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sa katugangan na. Maksayanan na allowance na gitanak na kada kami kan negudo. Ay kit bayam ang mga asawa. Basta dinaliplipatan ti responsibilidad na kadagiti pukot Mari Delpina. Awan madkit di angam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madublian na ti panaggagat na. Apesyak lang ngay. Dwa tamang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyat tayo tayinagan mo abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo.
Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dua kanugayam anabalo ti anak mo. Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga no mabalo manan ti anak ko kat matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to dagiti anak ta. Positibo kumalaan ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmat, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawa kan ka. Kan ina dagiti agbalinto nga anak ta. Nalpasan ti kasaryo kan Melba anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlong meten akatugangam ni abalayan dura. Kat siyempre, may katlong meten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisomay. Awan na talaga. Ibang bagaklang may kat no madan kay to iti anak ni Melba. May katlon to meten na putot mo. Sa nabalit, kabaalak a suportara nagiti putot ko tatang. Ay wan, amok na itata nagagat ka anak ko. Amok, adi mo baybay-an nagiti anak mo. Ngamnay, ang reklamo nagiti dua paya katugangam. Ta nanayunan ka numanen ti suportaram ta nangasawa ka manen. Awan karbanganda nga agreklamo. Ta dakmat baybay ang nagiti anak ko nga apo ko na. Ititad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da. Ket amangan ka no lumaksayan itid mo a suporta dagiti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to mapasamak na ita, tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam. Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kayat nabukudan ti pampanunutag. Masapula mamwam, tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Ang mga numayaw awanan dagita po ko may kaniparigo daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasama kiti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Densyo, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang timakam mo ngagluto. Kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno adda mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko diti balay. Tani, sayang mat naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di oray dito ay ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kadkadwanay di balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kapsat. At dani din siyaw.
Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpet, kabsat? Ay, mabalin nga orayan, kabsat. Ha? Ay katwan. Ala, sumra ka, kabsat. Addan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti daydi anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami Masapol mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta din siya. Wala nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wala nang. Adda nakalasi na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti priority. Tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adda ni din siyaw. Apay ni din siya manugang ko. Anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y tibagay. Sak ni gudaw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartag, idi kasarda din siya kanti anak ko. Tay sumanala na bartag. Ay, Imbagada idi asikati muna katugangan ni din siya. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot na nga pukaw. Kat dumawat ako may di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatan nyo kinidin siya. Ha? Ay, kahit talaga kasta Ta pagrabangan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kinimel ba? Tasag 25% kayumat iti dayjay at Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na anak may ka ni Delpina. Lora Rigain, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa bali mo't titinorti pa nagsaumon, si kapada ka bakit? Ha? May katlulaan ta anak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mo't ti pa nagsasaum Natayan, dagiti anak yo. Isong awanan ti karbangan da iti manugang ko. Kat, dagitya po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam ko na mala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siya. Naturay launay. Kaslamawan ser-ser bidagita po kumikangkan. Tati kaya natilang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan da kayo Ay. nang kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti talo a katugangak ngam dim ngagdamit la kanya kat imanugod da iti kayat ko a mapasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada saan ka nagliway anang tadi ti suporta kadagiti putot ko nga pukuda isagaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan tigayem mo Densyo. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo.